خب درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، مخلصان کانال خادم خلق. امیدوارم که یکی شما صحت سلامت و سربلند هم باشه. درود خداوند به خانواده یکی شما بود. البته که امروز با یک تعزیه نوار داریم. تعزیه به خانه خانوادگان امام علی رحمان و همسر او خانم عزیزمو و برادران او. البته ما مخالفی سیاست یا که مخالفی خطاگی های در سیاست بوده امام علی رحمان و اطرافیان آنها هستیم، نه دشمن عائله یا نه دشمن خانواده او هستیم. خیلی که همه شما خواندین و دیدین حسین اسدالله زاده، یعنی خسر بچه و کوچگیش و یا خواهر دودر عروس امام علی و ادبیش گویم که در سن 55 سالگی از عالم چشم پوشید. البته این روز روزی داغ هست، روزی غم هست. اگر که گرچند 100 آدم گویا که اون گنده بود یا که او بد بود یا دیگر چیز بود، اما هر چی هست برای نزدیکانش عزیز است، یعنی برای نزدیکان خودش عزیز است. اگر که گرچند که ما و شما هم اگر چی خوب یا چی قدر گنده هم باشیم، برای نزدیکان خود، اکا، دادر، اپا، خواهر و گویم که مادر، برای این انسان ها ما عزیز هستیم، نوابسته از اخلاق، رفتار، کردار یا و آنه که کی بدن ما. همچنان اگر که هرچی که هست بود از این عالم چشم پوشید با همون اخلاق و رفتار خود، او انسان برای نزدیکانش، برای اکا، دادر و غیره بگیم که فرزندهاش او عزیز بود. اولا برای فرزندش پدر و پدر یعنی بهای خدشه داره، گرچند او خوب است یا که گنده است. و برای گویم که اکا و دادراش یعنی نزدیکی خدا همچون اکا و دادر داره، گرچند که هرچی باشه نباشه. از همین فرصت گویم که استفاده برده و این روزها را یعنی کم ترک صحبت میکنیم. این روزها را ما هم از سر گذروندیم، یعنی در سن 55 سالگی هم پدر منم از عالم گذشت. البته برای فرزند یعنی که یک پدری در عین هوس فرزند دیدن از عالم میگذره، من همچون همون نمود فرزند گویم که عین آن خواهشاتی که برای پدر میخواهی کنی که پدر از عالم میگذره، خیلی بگیم که سخت، یعنی که دکزتش سری سفید و ریشی سفید جوانی ما اینمی چیزها هست. و از اون جمله گذشتنی برادر میفهمم که در حسن اسدالله زاده چقدر امروز سخت است. همچنان که برادر منم در سن 45 سالگیش 1 سال پیش از عالم گذشت. البته این چیزا را من همچون انسان بگیم درک میکنم و میفهمم. برای همینم گویم که همچون انسان من تعزیه خدمت با تمام عائله و نزدیکان گویم که این شخص میرسونم. بندگی هست و بندگی برای انسان یک بگیم درس هست. بندگی برای یک انسان یک چیز بزرگی هست که یعنی آگاهی به تو میتیه. باید کم ترکک یعنی خودشناس باشی، کم ترکک آگاه باشی که نوبتی تا میویه. یعنی همچنان برای چی انسان ها جنازه می روند، برای چی انسان ها بیشتر بگیم که جمع می شوند در مرگ مرکه ها، تا که خبردار شوند که این روز یک روزه بگیم که پیش در اینها هم السلام علیکم گفته وارد می شوند.
و از همین حالتهایی که در آیله امام علی رحمان آمد یک کمی پیش، یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برادر خودش از عالم گذشت و ما فکر میکردیم یک کمی هم باشه برای امام علی رحمان شاید این یک درس ادب یا اینکه سبق شده باشه که امام علی رحمان کمی هوشدار شود که این دنیا به کسی پایدار نیست و به کسی هم گر مال دنیا همش در همین دنیا میماند، کسی هم قطعی خودش برده نمیتونه یگان چیزی را و است پیش هم شاهنشاه ها بدن. میلیون میلیون تانه ها تیله ها هم داشتن، زر ها هم داشتن، سرباز ها هم داشتن و غیره ها داشتن، اما همچنان فرزندانی او هم گوییم که وقتی از عالم گذشت از دستی مالش هم چیزی نیومد، از دست عسکرش هم چیزی نیومد که فرزند یا اینکه نزدیکان خودشون از مرگ نجات بده و خودشون هم وقتی در حالت مرگ آمدن یگان چیزی از این دنیا گرفته نبودن، یعنی دزدیدن و جمع کردن و نفس 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 گفتن و آخر ده گویم گذشتن رفتن از این دنیا و چیزی بردن نتونستن. چند قدر اگر بدزدی و چند قدر جمع کنی میخوردگی یک کاسه اوقات است، همون را تم میتونی جلوتکایت، یعنی همون قدر اوقات میبره و جلوتکه یک آدم کمبغل هم یک کاسه اوقات میبره، اونم در یک کاسه سر میکنه و تن در یک کاسه سر میکنه. تنها چشمی گشنه انسان بگیم این چیزها را برای خود اجازت میده که تا که جمع کنه و جمع کنه و جمع کنه جمع کنه مثل موش برینه در عاقبت بمبره بره. و مهمی است که انسان هایی که از این عالم میروند و کی شده میروند از پس او یعنی چی کی یاد میکنه. بعضی انسان ها هستند که گذشتنش یعنی واقعا افسوزی تمام انسانیت ها میشود که یک انسان بسیار فایده‌ناک بود، یک انسان بود که برای جامعه بود و در خدمت جامعه بود، برای خلق بود یا که خوب بود گفته است پس او یعنی بسیار انسان ها افسوس ها میخورن در مرگ او و همه وقت در دل انسان ها یعنی که تو رفتن از دنیا او انسان جای خودش میگذاره میمونه و انسان از دنیا میروه برای نفس شده از تمام انسان ها نفرت بگیم باعث نفرت میشوند، از رفتن او انسان ها خوشبخت میشوند، میگن که خوب کرد یعنی که رفت، یعنی کسی هم گویم که افسوس نمیخوره بلکه بگیم که خرسند میشوند، گرچند یک چند زرخرید دیگری که در گرد اطراف اینا جمع میشوند و گویم که خداشون غمگین میکنن، خداشون نمیدونم در زمین ها میزنن، گیریه ها میکنن، خدمت ها میکنن، شبها بیدار میستن، این همه این یک زرخریدی هست، همه این زرخریدی است. یگان گرم مهر محبت دوست دارین تنها از او فایده بود برای این و امروز خودشه در نزد دیگر نزدیکان او انسان میخواه خودشه نشان بتیه، یعنی یگان انسان درباره او افسوس نمیخواه، یگان انسان یعنی انسان میتونه در رقم از این عالم بروه، یکی به نامی نیک یکی به نامی بد. و نامی نیک انسان ها از پشتی و افسوس میخورن و با خوبی یاد میکنن، انسان بد باشه با بد یاد میشود. من فکر میکنم که اینم یک نشانه با خودی اویلای پرزیدنت و گویم که خودی پرزیدنت هم هست که امروز هم سین سالی با جای آمد و با همین نگاه نکرده بگویم برای نفس شده، برای کرسی شده، برای که بالای سر مردم من رهبر باشم گفته صدها جوان در جانش قصد کرد، یعنی که اون جوان ها حق زندگی کردن در این دنیا داشتن، صدها جوان پشت پنجره بود که اون جوان ها حق در آزادی گشتن و زندگی کردن داشتن و آرزو هم دارن که اون جوان ها در زندان هستن و از اون جمله زنک ها را گویم که برای نفس خود امام علی رحمان یا اینکه دیگر انسان یا حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک، عموما کل حقوق گویم که پایمال کرد و تجاوز کرد برای نفسش، اما
همون پولی امام علی رحمان یا پولی حسن اسدالله زاده یا دیگر انسان ها یا که نمیدانم زن پرزیدنت بدن عزیز ما نجاتی گویم که دادرش بخشیده نتونست. امام علی رحمان هر کوشش ها کرد که تا که مردم در غریبی ها جانش براید، اما امروز خود آفریدگارم با گویم که امام علی رحمان این چیزها را نشان داده است که با تمام پول و مال و ملکت میتونی که تو در غریبی جان بسپاری، حتی در وطن نه. من امیدوار هستم که این چیزها روزی با امام علی رحمان یا که حسن اسدالله زاده یا که خانم عزیزه ما که امروز در خانه و غم هست واقعا میفهمم، درک میکنم، اما از خدا امید داریم که از آفریدگار که یعنی این انسان ها هم از این فاجعه ها، از این مصیبت ها برای خودشان یک سبق، یک عبرت گرفته گویم که یعنی کمی هم باشه تغییر میابند در حیات، یعنی با چشم یک تاجیکی مینگرند، با چشم یک تاجیکستانی در این وطن امیدوار هستم که مینگرند، نه اینکه این وطن همچون یک فاحشه استفاده برند این وطن. یعنی که فاحشه قطعی انسان هم خیلی رفتار میکنه، یعنی میارش و گویم که چی خیلی فوره هم خیلی قطعیش بگیم رفتار میکنه. انسان زنی حلال قطعی مثال گیریم که زنی که داره و او را بگیم قطعیش یعنی همه چیز با احترام یعنی با یک دیگر فهمی میگذره. در حالت یا فاحشه را میاری میخواه نمیخواه ما این کار را بگیم در حقش میکنی. امروز امام علی رحمان یا حسن اسدالله زاده یا حسین خدا رحمتش کنه من حسین اسدالله زاده که از عالم چشم پوشید یا که دیگر انسان ها نزدیک های پرزیدنت با امید 4 تا لگنبردار و رقاصی که در گرد اطراف اونا که جمع شدن و گفتن همش طغری است، این وطن همچون یک فاحشه رفتار دارن، یعنی که این ملت هم همچون یک فاحشه رفتار میکنن، تمام حقوق تمام زندگی ملت پایمال کردن و تمام ارزش های این سرزمینه که برای اینو تمام چی را دادن، اما این سرزمین همچون یک فاحشه قطعش رفتار میکنه، فروختن در بالای بیگانه ها را آورده داخل کردن و گوییم که در بیگانه ها بیشتر حقوق از تاجیکستانی دادن، همه ای کار کردن خاص برای خاطری که اونا یک بای باشن، پولدار باشن، مبلغ زیاد داشته باشن، اما این همی هست عاقبت که همون مبلغ زیاد هم کسی را از مرگ نجات داده نمیتونه. اگر که میلیارد دلار داشته باشی، که تریلیارد داشته باشی، دزدیده باشی این وطن فروخته باشی و من باوری دارم بگه یک کاسه اوقات زیاد خورده نمیتونی، میخوردگیت همو است خلاص، جلوتکت همو میبره. اگر ما دونم که بگه دتا مثال گیریم 10 پارس اوقات میخری، من میگفتم بله تو مثال 10 پارس میتونی بخری به دست بر واشد شوه، برای که تو بسیار میخری، نه که خوردگی 1 پارس است اما این قدر وطن بگیم که خراب کردی. یعنی که امروز در خانه اینا که مصیبت هست و هر یک خانه مصیبت باشه بگیم غم باشه، البته که این روزا را هر یک انسانی که این روزا را طی کردگی است و میفهمه کدام حالت قرار دارن. در این حالتی که وقتی برادرت از دنیا میگذره، من باوری دارم امروز در چشم حسن اسدالله زاده یا که عزیزه ما، خانم عزیزه ما که برادر اونا که از عالم گذشته است، امروز نه پول میتوه در نظرشون، نه چیز میتوه، نه ماشین، نه مال، نه خانه و نه در میتوه. عیناً همین چیزها در نظر من بود که در نظر من هیچ چی نمیتوه، هیچ دسترخوانی که در پیشت اوقات استودگی است گشنه ای نمیفورد بخورد. یعنی که همین روزا بگیم که از حیاتی من گذشت و از همین خلاصه برآورده، یعنی امروز همچون انسان، همچون یک تاجیکستانی باز هم تکرار شوه میگیم که مثال ما مخالفی، شخصا من مخالفی
сиёсати нодурусти сиёсате ки нодуруст мешавад мухолифи ӯ ҷастам. Ман мухолифи ва ҳеҷ вақт дар марги шумоам хурсандӣ намекунам ва бигем ҳеҷ вақт ягон бора дар ҳаёт ман ё баъзе инсонҳо боланд ё дуо кунанд ё намедонам бигӯянд ҳамё бимра хуб мешавад гуфтаги гап, яъне ҳамин тасаввурот дар сари мо омадагӣ нест. Ман инра ошкор мегӯям ки даже ҳамин тасаввур дар сари мо омадагӣ нест ки мисол гирем и бимра ё ки авлодаш бимра ё дуо кунем и худо ҳамёра ҷонша бигӣ ки мисол гирем халқ озод шавад. Ман ҳамин тасаввура кардагӣ нестам дар сарам. Барои чӣ? Барои он ки халқ бояд равияи худаш тақдиршона иваз кунад. Ба мурдани касе зиндагии касе хуб намешавад. Ягон инсона зиндагиш хуб намешавад ба мурдани кас. То он вақте ки ин миллат агар қадри худша надонад, то он вақте ки ин миллат агар дарк накунад ки бояд зиндагӣ кард ва яъне кадом рақам зиндагӣ кард ва набояд худша дар иҷозаи таҷовузи касе битад, дар он вақт ин ватан хуб мешавад. дар он вақт тақдири миллат иваз мешавад. На ба мурдани Эмомалӣ иваз мешавад, на дигар чизо. ва оддитарин агар мисол мо барои шумо биёрем, баъдои ҷангҳо бигем ки баъзе мардҳо гирехта рафта буданд ва баъзе мардҳо бигем ки дар дохили ватан буданд. аз он ҷумла ки дар худо раҳмати падари ман ки сӯи қасд мекарданд ва тасмим ба киштан гирифтанд, ӯра бигем молу мулкша гирифтанд, дуздиданд, трактори камазоша дуздиданд, бигем чизи доштагиша дуздиданд, омадан автомат қатӣ зури қатӣ гирифтанд, баъд аз ӯ киштанишиданд. Падари ман тарки Тоҷикистон карда буд, худо раҳматӣ. Модари ман ба сари заниш гӯем ки шабрӯз агарод мекард. Мо кабутиам доштем, помидорам, дигар сабзӣ ва картошка то қадри имкон, яъне аз тамоми чизҳо бигем ки кӯшиш мекард ки модари ман бишнонад ва гӯем ки мо дар бараш будем, моро ёрдам медодем, мешунондем ва дар ба ҳамсояи мо буданд ки мардакошон дар хона буданд ва агарод пебол намекарданд, рафта картабозӣ мекарданд сари кӯчада гӯем. Баъд зироатҳо сар мешид, мисол гирем ҳосил медод, вақти пухтан сар мешид, кабутӣ, помидор ва ғайра. ҳамун ҳамсояе ки бигем дар хонааш мардак ҳаст, шу дорад, гӯдакоша равон мекард хонаи мо ки яъне ки ду дона помидор битем ё ки ду дона қаламфир битем ё ки кабутӣ битем ё ки картошка битем ё як чиз дига битем. Барои чӣ? Барои он ки ӯ инсон оилаи худша ё ки тақдир ё ки зиндагии худша ки намекард. Дигар иҷа касе ба ӯ фоида намекард. Ҳамчунон агар ки имрӯз ё ин ки фардо ё бас фардо то оне ки миллат худаш агар тасмими худша нагирад барои тағйир ёфтан, ина тағйир дода намешавад. Воқеияти ҳол аст. ҳар як инсон бояд кӯшиши худша бикунад. ҳар як инсон ҳаракати худша бикунад. Мо 30 сол шид свет надорем зимистонда, 30 сол ва дар ин 30 сол мо чизе ҳам мардҳои мо ихтироъ накарданд ки хонашона ба як рақам ё ба як чизе ки кӯтоҳтар ё ки арзонтар бесӯхтани чизҳо хонашона гарм кунанд. Накардем чизе. Яъне мо худмон тақдири худмона иваз намекунем ё ки нахоҳем кардан, и фоида надорад ки намедонам як одам биёяд болои сари ту баъд тура бига ки ту бикун, ту итак, ту так. Не. ҳар як инсон худаш ҳаракатша мекунад. Яъне қадам ба қадам. Барои ҳамонам гӯем ки ба мурдани Эмомалӣ ё ба мурдани Ҳусейн Асадуллозода ё ба мурдани акаи Эмомалӣ Раҳмон ё ки ба мурдани аҳли авлоди Эмомалӣ Раҳмон
тақдири шумо иваз намешавад ва ҳамун инсоне аст ки аслан бигем дар зиндагиш намедонад чӣ кор карданша. Баъд як дуоро ёд мегирад, баъд мегӯяд худои худованди карим дуо мекунем ки ҳамин Эмомали Раҳмона оилаша аз сари мо нобуд кун. Агар нобуд кунад, баъд чӣ кор мекунем? Боз ҳам ҳамин ҳамуе мо ҳамуи инсоне, боз ҳам ҳамун бахилӣ, боз ҳам ҳамун почакашӣ, боз ҳам ҳамун байни худмон боз як тайдигаш меояд, бо ура дар гирдиш рақс мекунем, бо дигар мекунем. Барое ки мо ҳамун таърихамонро нигоҳ карда биёем, мо намедонем ямар рақс кардагӣ. Кадоме ки моро гирифтагӣ аст, ӯ барои моро қаҳрамони мо буд ва дигар инсони. Ва кадомеро мо хеста инқилоб карда нобуд ҳам кардагӣ нестем. Ягон вақт кира кардем инқилоб? ҳеҷ кара. ин мушкилиҳо аст. Барои ҳамон воқеан ман аслан хушҳол нестам ва имрӯз агар гарчанд ман мухолифи сиёсати нодурусти авлодҳои шумоён ки авлодхона кардани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон болои сари мардум да бигем худотона рекету бандиту ғасб кардани моликият ва ҳамчун фоҳиша истифода бурдани сарзамин агар ки ман мухолифат кунам ва имрӯз ман дар ин дарди шумо бигем ки ҳамдард ҳастам. Воқеанам ман дарк мекунам чӣ қадар бигем ки инсон барои чиз месӯзад, чӣ қадар барои инсон аламовар мешавад, дардовар мешавад. Ва ман имрӯз мефаҳмам, дарк мекунам хонум азизамонро. Чӣ қадаре ки то имрӯз апай ма барои акам номша мегирӣ, гирья мекуна, бигем. Яъне ман имрӯз азизамонро бигем айнан дар ҳамин ситуатсия тасаввур мекунам, ки вақти номи додарша мегиранд, вақти номи бигем наздикша мегиранд ва ҷигарош бигем ки хун мешавад. Барои он ки чизе ки ту дар як ҷо калон шидагӣ ҳастӣ, ин барои ту бисёр вазмин аст, бисёр сахт. Ва гӯям ки Ҳасан Асадуллозодарам чӣ хеле ки ман худам барои бародарам месӯзам, дарк мекунам ҳамон инсоне ки унам агар гарчанд пулдор боша, гарчанд чиздор боша, яъне ки то ҳаст дар ин дунё нафас мекаша барои бародараш, бигем ки албатта ӯам месӯзад. Ва дар охир оилаи президент ҳамдардӣ маро қабул кунед ва воқеанам дарк кунед, пул умри инсона дароз карда наметавонад. ғалатрафторӣ, бадрафторӣ, баднафсӣ гӯям танҳо як чиз метавад, нафрати мардум болои шумо метавад, халос. танҳо нафрат метавад. Ва кӯшиш кунед аз ин нафратҳо дур бошед. Кӯшиш кунед дур бошед аз ин нафратҳо. Кӯшиш кунед бо мардум бошед. Раҳбари мардум будан ин мардума таҷовуз кардан нест. маънои ӯро надорад ки ту мардума бояд таҷовуз кунӣ. Раҳбари мардум будан яъне дарди мардума фаҳмидан. он инсоне ки дарди мардума яъне мушкилии мардума намефаҳмад, ӯ раҳбари ин мардум шида наметавонад. раҳбар он инсон шида метавонад ки дарди мардума эҳсос мекунад. мегӯянд ку ҳамчуноне ки як духтур агар дарди бемори худша надонад, ӯ духтури ӯ шида наметавонад. як инсони табиб то агар дарди беморро надонад, ӯро табобат накунад, ӯ духтури ӯ бемор шида наметавонад. яъне ӯ бемор боз ҳам барои худша духтур мековад, табиб мековад ки ба дарди ин даво бабахшад. барои ҳамоам имрӯз мардум бемору ва шумо ҳамун табибе ки дарди ҳамеро наёфта истодед, яъне ки дардиро намедонед дар куҷо ҳаст. барои ҳамун шумо табиби ин миллат шида наметавонед, яъне раҳбари ин миллат шида наметавонед. барои ин миллат ҳамон
табиб дар кор аст, ки дарди ин миллата медона ва мефаҳма куҷост дардаш ва табобат мекунад. худо кунад, ки дар гапи ма, ин суханҳои ма дар гӯши шумо ва дигар инсонҳо рафта раса, камтаракак чашмотона кушоед ва пас гардем, ки дар пушти шумо 10 миллион аҳолӣ аст ва намедонам ба ихтиёрӣ ё ба зурӣ шумо раҳбари ин миллат ҳастед, яъне ки ҳамчун гуфтам, ки шумо табиби ин миллат ҳастед. нашавад, ки бемор омадагӣ доруҳоро фақат шумо дар хитон истифода баред, бемор мурдан гирад. яъне ки коре кунед, ки дарди ин миллата бифаҳмед, садои ин миллата бишнавед. хоҳӣ нахоҳӣ, имрӯз ё фардо меравед. кӯшиш кунед, ки вақти миллат баъд аз рафтани шумо ҳам шуморо ёд кардагӣ ҳолат дако, лавоша газида бигӯяд, ки нар будан, шер будан, дар вақти будани ӯ мо не хеле зиндагӣ доштем, гуфтагӣ сухана бигӯяд. агар ҳамин дунёро долларша ҷамъ кунем, бигирем биёрем дар пештон битем, дунёро тиллоша ҷамъ кунем биёрем дар дасттон битем, вақте ки аз ин дунё рафтем, ки ҳичӣ намебарем. ҳамо бод ҳамин дунё мемонад, халос. ҳеҷ кайра бурдагӣ нест. агар ки ин дунёро чизша шоҳу подшоҳо метонистанд ҳамроҳ ӯ дунё баранд, ҳоли ин дунёда ҳичӣ намонда буд, ҳичӣ намонда буд, ҳамаша бурда буданд қатъиёшон. ки афсӯс, ки бурда намешавад. хонатон обод бошад, бинандаҳо, ва ҳамдардии маро қабул кунед. аҳли оилаи президент ва наздикош, хонум азизамо ва гӯем, ки ҳамватани азиз ҳасан асадуллозода ва ки номҳои дигаротонро намедонам ва дигарҳое, ки наздикӣ ҳастед, ва имрӯз ман ҳамдарди шумо ҳастам ва дарди шуморо эҳсос мекунам. саломат, сарбаланд бошед.